أنعمتنا في قديم أو حديث أو شاهد أو غائب أو سر أو علانية. ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الأعزاء، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون الطائعون. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. baje gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, sabira mahoro n'umugisha intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ayo mahoro musakareho we nabiwe n'abasangira ngendo be nawakomeje kugerageza gukurikira inzira ye, dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala tumwinginga ko yadushira mu mubare wabo ngabo bagerageza gutera ikirenge mu kinwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuzageza ku musimburuka. Allahumma amin. Bavandimwe b'Islam, ndabagira inama nihereyeho inama yo kurushaho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko insinzi nyayo izagirwa na babandi bagerageje gutinya Allah muri ubu buzima turimo, bakazatahukana insinzi ejo kumusimburuka. B'Islam, Allah tabaraka wa ta'ala muri aya tumaze gusoma aradukangura tubwira ati: ya ayuha alladhina amanu, yemwe b'Islam, yemwe bemera Imana, ittaqullah, nimutinye Uwiteka subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, ukuri ko kumutinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kandi ibyo mukora byose ubuzima mubayeho uko bwaba bumeze kose mujye muzirikana, mushishikazwe no kuzatabaruka muri abayisilamu beza imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر مهم بل عظيم وخطير توجب اللعنة وتطرد من الرحمة، جريمة على الرغم من عظمها إلا أنها تتوالى عبر العصور وتتكرر بتكرر الأجيال. Bavandimwe b'Islam, khutba yacu uyu munsi turagerageza kuganira ku cyaha ndengakamere, icyaha kirakaza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, icyaha wakiguyemo abafite umuvumo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala akamwirukana mu mweze. Jarimatun ala ar-rughmi min 'idhamiha, ni icyaha mu by'ukuri hamwe n'uburemere bwacyo, ariko ntabwo dutanga no kukibona uko imyaka ihora itambuka, cyangwa se ibinyejana cyangwa se ibinyacumi by'imyaka duhora tubibona, tubana nacyo mu mateka turacyumva, ariko n'uyu munsi abantu baracyagikora. Innaha jarimatun qatlu nafsin bighayri haqqin, ni icyaha cyo kwihandagaza gukuramo roho y'umuntu nta mpamvu. فقد جاءت الشريعة بحفظ دم الإنسان وحرمته، فجاء النهي عن ذلك في نصوص كثيرة من القرآن والسنة. أما تقول يوجد الله سبحانه وتعالى، أما همي الله تبارك وتعالى أقول كل كجاها أتكون في شاء وهم ربعته ndetse adushishikaza no kwirinda kucyegera cyangwa se kugitinyuka, nkuko bigaragara muri Qur'an na sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah ta'ala: qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى مري آية رتبجلتي أبين محمد صلى الله عليه وسلم أتي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتي موسى بطون بقول لجنة سنبغير ما صبا مريء
ibyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ababuza byo mugomba kugendera kure. alla tushriku billahi shay'an, icyambere ugomba kubabwira bagomba kwirinda kubandikanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala n'icyo ari cyo cyose. wa bil walidayni ihsanan, hanyuma bakagirira ababyeyi babo ineza. wala taqtulu awladakum min imlaqin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abwira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abwira abantu birinda kwica abana babo kubera gutinya ubukene, kubera gutinya ibibazo, kubera gutinya ingorane. nahnu narzuqukum wa iyyahum, ababwiye yuko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ari gufite amafunguro yo kubagaburira bo ubwabo ndetse n'abo bana babo. wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, kandi ko batagomba kwica cyangwa se gukuramo roho y'umuntu nta mpamvu igaragara. dhalikum wasaqum bihi, izo ni inama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atugira la'allakum taqilun, kugira ngo turusheho kugira ubwenge. mu yindi aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aratubwira ati min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Anga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aratubwira mbere yuko iyi aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayitugezaho, yabanje gusobanurira abantu ingorane zabaye ku bana ba Adam alayhi salam, ubwo habagaho ikigeragezo umwe akica mugenzi we. hanyuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akabohereza intumwa y'igikona kugira ngo cyigishe aba bantu bamaze gukora iki cyaha uburyo mugenzi we ari buze kumusitira cyangwa se kumushingura. nyuma y'icyo cyaha cyabayeho cyo kwica, ari nacyo cyaha cya mbere cyabaye, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ati min ajli dhalika, kubera izo mpamvu, katabna ala bani Israil, ay faradna, twategetse bani Israil cyangwa se abisiraheli, annahu man qatala nafsan, ko uzica mugenzi we, uzakuramo roho ya mugenzi we, bighayri nafsin, adahowe ko nawe hari roho yakuyemo cyangwa se ko nawe yishe mugenzi we, aw fasadin fil ardi, cyangwa se adahowe ubwangizi yagize mu isi, faka'annama qatala an-nasa jami'a, uyu nguyu uzakuramo roho ya mugenzi we azaba ameze nkaho akuyemo roho z'abantu bose batuye isi. mwumva uburemere bifite kwica umuntu umwe wenyine, gukuramo roho imwe yonyine bihwanye no gukuramo roho z'abantu bose bari mu isi. wa man ahyaha, nuzagira uruhare rwo kurokora roho y'umuntu agatabara ubuzima bw'umuntu, faka'annama ahya an-nasa jami'an, nawe Allah Subhanahu wa Ta'ala amubara nka wundi warokoye roho z'abantu bose batuye isi. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku munsi akora hajjatul wada' cyangwa se hijja yo gusezera, ahagaze ku gihagararo cya Arafa, amwe mu magambo akomeye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavugiye muri icyo gihagararo, yaravuze ati fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri aya magambo aremereye mu nama zikomeye yatugiriye aravuga ati fa inna dima'akum, bayisilamu mumenye kandi musobanukirwe yuko amaraso yanyu, ubuzima bwanyu, wa amwalakum, imitungo yanyu, wa a'radakum, ibyubahiro byanyu, alaykum haram, musobanukirwe yuko ari ikizira, ntawe ugomba kubyendereza, ntawe ugomba kubitinyuka. ka hurmati yawmikum hadha, nkuko mwubaha mugaha agaciro uyu munsi wa Arafa, fi baladikum hadha,
nkuko muha agaciro iki gihugu cyanyu, ababwira umujyi wa Makka, wa shahrikum hadha, nkuko muha agaciro ku kwezi kwanyu, ababwira ukwezi kwa Dhulhijja, wa satalqawna rabbakum. Kandi bayisilamu mumenye ko umunsi umwe muzahagara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, fayas'alakum an a'malakum, maze Allah subhanahu wa ta'ala buri wese amubaza ibikorwa yakoze ahangaha muri iyi si. Fala tarji'u ba'di, murabanye bayisilamu, nyuma yo kugenda kwanjye, nyuma yo kuvaho kwanjye, nyuma yo kwitaba Imana kwanjye, muramenye fala tarji'u, ngo musubire inyuma, mwongere muryane, mwongere mwicane, mumenane amaraso hagati yanyu bwanyu ku bwanyu. Bayisilamu, iki ni icyaha gikomeye, gukuramo roho y'umuntu, usibye no kwikuramo ubuyisilamu. Amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala atubuza no kubyegera cyangwa se no kubikinisha, cyangwa se umwe kuba yahagarara imbere ya mugenzi we akamutunga intwaro iyo ari yo yose, niyo yaba arimo kwikinira. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri hadith aratubwira ati: la yashiru ahadukum ala akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla ash-shaytana yanza'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin min an-nar. Intumwa sallallahu alayhi wa sallam iratubwira ati: aramenye umwe muri mwe ntazakinisha gutunga intwaro mugenzi we, kubera ko ntabwo wamenya icyo shaytani yakora muri uwo mwanya. Wewe ushobora kwikoresha igikorwa wakora kikazakugusha mu mwobo wa jahannam, waliyadu billah. Nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati: man ashara ila akhihi bihadidatin fa inna almalaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aratubuza ati: yemwe Abayisilamu, ntihakagira umuntu utinyuka gutunga intwaro, icyuma mugenzi we, kugitunga mugenzi we gusa, kubera yuko niyo wabikora ubikorera umuvandimwe wawe. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ariko tubwira kirazira kubikora nubwo waba urimo kubikina imbere ya mugenzi wawe muvukana kwa so cyangwa kwa nyoko. Intumwa y'Imana turamenye ntuzabikinishe. Intumwa y'Imana ikongera ikatubwira muri iyi hadith: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ magambo mere intumwa y'Imana iti: mu gihe cyose Abayisilamu babiri bahuye bombi bafite intwaro, barimo kurwana, barimo gushamirana, falqatil wal maqtul fi an-nar. Intumwa y'Imana iti: wa wundi wishwe, wa wundi waguye muri ayo makimirane, ndetse n'uwishe fi an-nar. Intumwa sallallahu alayhi wa sallam ati: bombi mu muriro wa jahannam. Intumwa y'Imana imaze kuvuga aya magambo, abasahaba baratangara, baramubwira ati: ya Rasulullah, hadha alqatil, uyu nguyu wisha mugenzi we birumvikana ya Rasulullah, yakoze icyaha cyo kwica, uwo muriro uramukwiriye, uramubereye. Fama balu almaqtul, none ya Rasulullah, nukubera iki uyu wishwe nawe agomba kujya muri uwo muriro kandi yakuwemo roho? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arabasubiza ati: fa innahu kana harisan ala qatli sahibihi, ati kubera ko nawe yarashishikajwe cyangwa se nawe yagenzwaga no kugira ngo yice mugenzi we, ari uko bamutanze kugira ngo bamwice, ariko nawe aza kumutanga yagomba kubikora. Kubera iyo mpamvu alqatil wal maqtul fi an-nar. Abayisilamu bashamirana bagamije kugira nabi, bombi Allah subhanahu wa ta'ala abanikira muri wa jahannam, waliyadu billahi. Mu gusoza Abayisilamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muri surati an-Nisa aya 93 aratubwira ati: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله تبارك وتعالى أتي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وأولي أذكر مره يوم من أمانة كان بكرة أبدا أمبريه، فجزاؤه جهنم،
habindi bihemba azaboni mbere ya Allah tabaraka wa taala usibye jahannam khalidan fiha iyo jahannam kazaiba mubzira herezo wa ghadiba Allahu alayhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala zamurakalira wa la'anahu ndetse azamuhundagaza hukumu we wa a'adda lahu 'adhaban 'alima ndetse azamutegurira n'ibindi bihano bibabaje kandi bihambaye kumusimiruka. Bavandimwe wa Islam, nasallallahu al-'azim an yahfazana wa an yahfaza alsinatana wa aydina min hadhihi al-jarima an-nakra. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturinda kugira uruhare urugwe rwose muri iki cyaha gikomeye. Allah arinde indimi zacu, arinde n'amaboko yacu muri iki cyaha gikomeye kandi kirakaza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yaqulu tabaraka wa ta'ala li'ila fi Quraysh إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله لي ولكم بالقرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن 6 الباقين المبشرين بالجنة ونحن معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.